देखिए हमारी मांग तो इसमें एक ही है, तो सोनम और राजकुशवाहा जो है बाकी अन्य रुपये जो 5 जने हैं, पांचों को जो है फांसी मिली जाए। देखिए गोविंद तो शुरू से कह रहा था तो मैं राजा रघुवंशी को इंसाफ दिलाने के लिए खड़ा हूँ मैं, और राजा के परिवार के लिए खड़ा हूँ मैं, जिससे मैं से बात कर रहा है ऐसा बोल रहा था वो, सचिन बसा बात कर रहा है बोल रहा था। ठीक है, हालांकि इसमें अभी तक इसमें कोई फोन उठा नहीं रहा मेरा फिलहाल, तो वो नहीं मेरे से बातचीत कर रहा है वो। तो सारी बातें छोटे बातें हैं इसमें, जो छोटे जिस प्रकार से उसकी बहन ने धोखा दिया है उस प्रकार से उसके भाई धोखा दे रहा है आज, जिसे सोनम ने उसको राजा को झूठ बोल के ले गया यहाँ से। वैसे गोविंद ने भी राजा की मौत के बाद जो घर में आके नौटंकी करी है, वो फिलहाल मेरे से झूठ बोला, मेरे परिवार झूठ बोला उसने, समाज से झूठ बोला उसने, और अब कुल मिला के जो उसके प्रकार से जो है सोनम से Shisngi hadian baki pulit ka Mikhalaya kilamudoi ya kumukot duma halor ka jingcha penyap u Raja Rakuwanshi ki bahaying jong u ha kesngi saja kiladawa da kadet penalti ya ketengah jong u ka Sonam Rakuwanshi kabadai ka bah kamat kabadon keti ha ketai kekam rengkat bat ki saungut ki waipat ki pulit ka Mikhalaya ha kesngi palai kilamudoi da kumukot duma ka ban jos pa khandai peusla kabala kerjaan da kisah sebut bat kincing pensak kod persya ya ki perangut ki breu kentup ya ke Sonam ha ke jingsyak penyap bashir kai jong ulok jongka ha ke por bagi lech stora ha benai nai wing menta usnem lepan ngat iki hapo ki kendon bayadei jongko Bharatiya Naya Sanhita BSN halor ka jingtemu ban penyap ya Raja Rakuwanshi bat ke jing penjot ya kisah sebut habai keren bat kawai na kilat pathai kubor ha indoor u hammen jong uraja u balaklat no u Wipin Rakuwanshi ulong ka long ying jonga ka don tang kawai ke jing dawa kata rangkat bat ke Sonam bat u kushwaha barok sangut ke baran kti ban penyap ya Raja Rakuwanshi dai ban rai penrem da ka jing yap ulong ba ki bahaying jong u kimpat yoi ya ke mukot duma modoi ka babnya hanrai kis nyong hon ya ke jing tok kit jong polit bat kingit ba ki jing syak keno balabu persya ya tei kinong lek kam sniu kilong baklan baha kakis kabasniu tenat la yoi kato kat ni ki jingkala ki baphala hadin ba ke Sonam kala syakim u hammen joka u kowin ulale jengo ya ka ying jong Raja Rakuwanshi hak hatwai terik ujumang bat ulabretno da ka bakeno ba kalong ying jong u kala pendu ya ka jingya dei bat ke Sonam bat mauhi un yakun ya katmaan banyo ya ka hok nak banta u Raja Rakuwanshi hanrei u hamman jong Raja u Wipin hakesing sajan ulokeno ba u Kowin ulathok ban yada yala ka jong ka jing mentoi hakam khai u Kowin ulong ba unyeng bat ka ying kasem jongi hanrei ngilatip ba ulathong ya unong sajan ban yada ya ka Sonam ulong ba ki bahaying jong u kilakhot ru ya unong sajan ban buddin ya katai kamukot duma